nakwakira. Thank you so much for watching. Erizoba tuli Shema ate tuli omu kyahi kya Shema, tuli omu corporate league eya Shema, twija n'aba dental access. Aba dental access tuli abashawo b'amino, nturagura amino iwaine amino gakushasha kweragura mbwenu. Erizoba natayayisa omushawo owa dental access nibaragura amino. Omushawo reka atugambire omuntu nabasa kurinda ata erino lyeye kuri kwatata akabrushinga no mureba kwasire brush aine namino katworeke waba no brushinga notandikira iguru ninga notandikira hansi. Nakwakira Dr. nakwakira. Webare munonga kandi nanye nashemerwa kureba ngo natunga mu gishogu kuba ndiyo nimbasa kushobora abantu ninga kuganira nabo akinte kikwatira na mino. Ekyo kubanza mino gariyo mukano, so nchimanyisa ngo itwe abashaho ba mino ntukora ndwara zone zakanwa kandi omukano omuntu shangamo mino shangamo norimi nebindi byona. Otakagire hare Dr. nibakweto nabanyeta Muhumuza Alex. Nokora na kitongore ki? Ninkora na dental access mbarara. Ekyo kubanza dental access ni rware rya mino eriri aha mahembe gente arobajurwa bariya hardware omukizimbe cya Kadoma opposite Total aho na Masaka Kampala Road noho turi aho. Okay, omushawo eshahezi turi omwanya ki? Eshahezi turi Kabohe o main grounds. Eshahezi waba no twa services ki? Erizoba itwe nkaba dental access twasharamu kutwara obuhereza ombantu ninga shezi tukweta communities. Ebintu kira kubyeta outreaches kuza kushomesa abantu akinte kikwatena na mino ninga shina nakanwa nendware ziri mu kanwa na namino. Ekya kabiri twija kubahereza ekitukweta obuhereza obo kubachebera amino ninga shakanwa aharubusha ezitukweta free dental checkups. Aharubusha hataruho kushashura era wanoreba abantu bona bane bijaha ahoko ebintu byona tubyine ebyo kuchebera kanwa k'abantu na namino gabo tukabagambira obusasi ninge bizube bine omukanwa kabo na namino. So bingi nangu twashanga ruyare bine mu buzibu omwakujya tunanta kukimangu nyine kino mukano onija tunanta kumangundwire fumi onija nanta kumangu rino ryanje rihendekere onija timbwenu nanta kumangu nenjino yanje erwire. So byona babimanyira hati nubo buherezo butwatubaretire free dental checkups. Okay. Doctor, oine brush agana mino ni brushing antamino hati aka nakanwa kitu katugeze ngo aka nakanwa kitu omurujungu tugeta demonstration model mwene ekinte kitukwegesezaho abantu bamba brushing hati ko kuza ku brushinga aka nakanwa okwato mbazi toothpaste yona eyo kubano ine koza cyo kubanza toothpaste yo ine koza esheme kubera mu fluoride oguno mbazi guryo mu bazogu ogukutuyamba kugumya mino gitu. Ekyo ni kimwe. Ekya kabiri kutuyamba butashanyarira mino no kutuhereza kahoho karungi omukano. Cyo kubanza oyine kutaha kabazi kache aha brush. Ekyo ni kimwe. Then otaho twize hatu wano brushing oyine ku brushinga no ukora style ningashi engere ya ahansa na higuru tweta up and down style. Ahansi na higuru mwenu obrushing obanzo brushing ahero ahansi na higuru hateje embrashing ya hansi na higuru ne kuyamba ku massaging engino yawe abwo bahangwa bwayo okuji massaging ukajigarizaho je ukaji massaging atebyo kuriye kuba biri yo mu ngino omu bakaragamo abo kwa binjino bakira ku brushing eje horizontal hazeje ne chwengino aha nono opozinga obahangwa bwengino rahanga kuyahangira engino ter horizontal. So brushing up and down style oyashama definitely o brushing amutwe gwamino aho kuba ebyo kuriyambekera kwatira ahigura amutwe gwamino then omunjingo ezezo mundeze
no mu ngingo zo mu ndezi then ochezo brushing no rimi orurimi rwitu abako byo kurya mbikira kwateraho so brushing no rimi orwozi hatocwero ruchwandi ko kurumba ziguru mwinjo mukanwa to kwata mizi okanabo mukanwa no shoboteye ko twiza brush ogaruko brushing the same way washetegeza kumara nkeda chikibiri ningi 3 otaka kwata mizi ahasinke ningo mukakopo okanabo mukanwa wachikerecho no wakora busha abo kuba ombazi gwitu harimo component ya fluoride ntwende tujiro mugasho kugumya mino gitu tuyambo butagira kaho kabi mwe kutakaho karungi then no kutuhereza okutuyambo butashanyarira mino omurujungu nico tukugira ngo hardening our teeth, preventing sensitivity and giving us a fresh breath. Mbwenu naba ninyenda oshobora omuntu ari kutureba nti nicyetenga mbe ninkosa omubazi gwa miliyoni ninge mitwara 5 kuba na mino gahurire. Does not matter ombazi no gura shiringi zingahe konka ombazi gushemeye kuba gurumu ekitweta fluoride component itweta fluoride niyo munonge itukugendera embazi no reba market ni myingi iware harakagambo fluoride omengo ogwo gurichi numurungi obaguri expensive obaguri cheap kandi nabo nimanya aba bakore embazeje ba manufacturers nibagikora kurugiro mbahango bwayo hariho mishe hariho na nemahango so nuko bakujiguza omuhango bei neri higuru akachene kakariya bei yahanze so kiriyariwe oko kwibasa nyoni mbasa kuba ningura ombazi gw'umutwaro arahari kubaso gw'emitwaro 2 necweka hariho otakubaso gwagumwe aruguro gw'15 ninge gw'13 so it doesn't matter. Ekindi kinani nyenda otangaze mu abakutureba anari emere emere namara ebiro 2 ninga 3 nta brushingire ejemere nebeto mwino ganje. Very good. Hati ko kuriye emere ota brushingire kumarebero 3 definitely netekwa gaga akanwa nakatekwa kunuka kubi hato mukanwomo harimo akakoko ninga shomuzigo utweta bacteria naturally omukanwa kitu harimo bacteria nayo buhangwa hati bacteria ejo yino kweshunga yatunga ekintu kikweta ebyo kurye ebyo nayo ne yeshemererwa nezanara mweno ne combining nebyo kurye bebo warya na namacho andi hati wabo ta brushingire nchimanyisa ngo ejo bacteria ne kuforminga eitweta calculus hati niwo kureba amino gawe nkaga amino oshango yine calculus ahanjingweze za hansa hariho ibintu birinka cenju bya brown baza bikwatira amino hati eturi ekuretera warware fumbi eitweta periodontal disease ninga gingivitis hati agamino efumbi yaguma ne accumulating ninga calculus ne accumulating abwe byo kuriya biriya ebiwotana abisamo ebyayegita nakakoko kariya ka bacteria then namachwandi hati agamino no ija kushanga tanka kujegajega wota rakukire guma no gozya and especially ntwe hanangereza abantu gumana ba brushing amino gabe cero omukasheshe at least emirundi ebiro mwizo omukasheshe waiza breakfast na natural wanoza kubyama it doesn't matter warya dinner or supper shazingahi konka waza kubyama o brushing aho kakoko brushing chanchimanyisa ngo waremesa akakoko kari kushisha mino gawa aho kanotine byo kurya ebikarazanaremo yes. Okay doctor tukhendera ninyenda obeho ne kagambo kamwe ninga shibubiri ohabureho abantu ha cha oral hygiene nywano witu echo kubanza okwerinda nikukiro kutamberwa omujunga cya kugira ngo prevention is better than cure nyowe ninchira kwehanangereza ombumwe dental access byo kukira gukora nebyo kushomesa abantu na free dental checkups tuzo mu communities tubashomesa okubashemeye kwerinda endwara zakanwa shininga mino
tuza naza TVs naza radios waturire mwabamwe baturebere tuza no mbyaro kuza kushomesa mu health centers mu mashomero tushomesa akinte kikwate no kwerinda ahantu haraza kanwa n'ingezamino. So echo kubanza no kubagira ngo prevention is better than cure ninga sho kwerinda kucero kutamberwa nicenda gumanozo mushaho wa mina at least omurundo gumu mu mwaka ninga mirundo ebero mu mwaka haho ameze mukagazo wo mushaho wa mina byo tinisha bakunde bo mukano wabo ine kizibu cona mba cha resting abacerekari cha kitaro mu bajyango webare keep it up oine oral hygiene nunji echo ni kimwe echa kabiri no kubrashinga twice a day at least ahoko utakubase mirundo eshatu chikore mirundo ebira kasheshe after breakfast utakukibasa after lunch no basa kumunyunguzo mu kanwa kugira ngo ebyo kuriya birigo mu kanwa then echiro waza kubyama. It's the most important thing. Echiro wakubyama reko kubyama amagara gona nagagahumwiro hatukari yakanyamisho nakashemererwa ko wo byamere kazombyo kuriye byo kaswimingo musaraiva food kakorizinga damages omukanwa kitu. So no kubrushing at least twice a day echo ne cha kabiri. And definitely na no ku embrushing which type na nembrushing then cha kabiri wanogamba toothpicks mtwe hanangereza abantu kosa toothpicks toothpicks karinka ka plastic kandi ntuzeta froth picks itu akoba eine ka pika hansi ka toothpick then amtwe ine uka froth akanaka guhaninga shika string akakutuyamba no kateka omunjino enyama ye kwatire nko munjino so nakaza yoje kino kakuza yoje kakahozya kino kakozirwa manufacturer kakakoraje yankazo omunjino kiyebyo kurya nanaka akahuzi ukarabye mugi abo kuba kariya kabuti kaheza katkwendekera yo katuje nkayendekera yo rinka kabo wageze ukarunda kabura waro oyine kurundo mushawo wa mino kiyamu. So we advise kosa bwa froth picks kandi na no kufrothinga amino gabo gotumuco murungero yari. So abantu mwena abariyomba tureba abaturikize nimbe hanangereza kwija kutaya ira dental access neshangwa mbarara aha mahembe gente aharubajirwa bariya hardware ninga shibari ya mall omukizimbe cha Kadoma opposite na Toto Kashari Masaka Road. So mwije mutikire mugero kwega binje na no kumanya akanwa kanyu na namino gari wewe kare mama. Okay, program yitu eyamagara nikwe yarebeketi nabandi no mushawo owa dental access n'abashawo abakora hamino. Until next time.